anak Ahmad ring segondong asa ongku dikaniat tenak dikaniat beda pesan dari Bapak Mistari Kambilang Putra Malaysia. Napa boleh panika Ibu Tima Putri Malaysia Kak Parto cukan Nyonya Pati masa mangken panika pun pada bede Kak Ahmad sareng cukan Nyonya Atia Kak Parto panika pun pada ngirim ngirim Neko Ahmad mamoli tengka cukan Nyonya Atia pun mamoli tengka ucawan kapan pada emanasi nyoon maaf nyoon sapora cuma nyampung doa dari jauh-jauh Pak Parto cukan Ibu Fatimah sesapisan panika labon Bapak Asih Ibu Sakrani panika Bapak Asih pun ajar-ajar bentuknya Ibu Sakrani pun ajar-ajar bentuknya Eka mimpeti kana saben malam kacong ceping takok tika tak apangan tan erokun karya anak mule bila sanonton asa ongku tika niata sanemang nekok ka enem wak bede Pak Wardiantona Pak Mak Mangawak Mak Yulina aneko Mak Renina juga Mak Ida Kendela aneko pun padanya segen Bapak asik neko pisana le Ibu Sakrani kok bila eka andi mangka adungan pungana sarung konak tika pun tak tina ane kok Bu Fatimah persatuan na akrab yo persema sola karene serena tak kira atina tika ring sekolah tak kira atina tika sanon tatika etemang temang
Seeka janji bertekajut kah Barto Sapolo pada bodoh-bodoh Anak Herman, anak Yuli Bila Ahmad Muhammadiyah Sakan Kompangistona Bila Kak Partorwa Fatimah Bila asik tantona sarani Sapisan pon acer cecer Ibu Rana Sanunto rukun karya Rukun karya Bila Pak Kalebur Tamis Bu Kalebur Evi Bila Irem Sulis Persatuan akrab joker Gema putrina joker Gema putrina joker Ali Musa Ahmad Dhani etemang segantong saksa anak lapalana jauh semak pada akompol nikok Pak Parto ngirim li beliau nikok ada teras labang Ibu Fatimah saya mulai jawab
putri sastria semalam rekon karyana sanonto tika ete mangsa kancan rekon karya Sumairi aliko kabut malam anggapnya keragaman angkuna aniko agam boleh kampi nikah jakar pada kompak joker semasona bapak na akar jangan du malam sehari sesiang gila inang kekimak ida kende nape boleh sanontoni kok kekimak ida kende pamitan anak tiga itu Aniko grup joker semasona Aniko pun padengi mak Terbada etika cucu benepas tekinaki nikmat mata percuma reng sepana ngerjai tika anak Aniko datang ayunile Aniko bapak asli Aniko dengan pisan Pak Alika sores tale talalate Pak Alika Kak sanirule Aniko mamalia tengka semut merah Mare datang Aniko rukun dari Kak saniru semut merah Nampe boleh nikah misnawi apa ini kau Aniko datang asmurile Pengiran juga Mbak mulana dikasih yantek sanonto tekan ngekani conci pas ete muda epangku makrukan delu Kak saniru semut merah Andi grup Neko serigala Eman ongkulang mbak mula pikir enggak lantaran tiga Dumak badareng kaos koning sures Eko sesemut merah let kak saniru Ocak na epos jakartaan sani rubulan Nikah enggak mas melala Katuana joker si masalah Along balok Aniko bergak saniru Semut merah Mula patolos Mula pada ekening saling tabla Tade kasaan Niko is nolek dalam pikoning Yuli
sola benda masalah tapi boleh wak saniru Aniko le Kak Saniru Srigala Aniko pen-penan joker Bupati Magade Wak parato sandang ongku Bapati ma bunga ongku Kak Rikso Bupati Male nekok ngerempone kok ini manyunya sakrani kok seekor jak nyonya na bapak asik Anika dengan Kak Isno Anika tak ada aturan Pangkalebun tamayes nekok Ahmad penyonya Atiale aleko putri Malaysia bila Ahmad le seekor jak putra Malaysia Bila Kak Jasoli Kak Ringrawi Nikah Fatima Wak Kak Saniru pada mereka Kak Wisnu barang segenap Arwah badan Pak Kalebun Bias Mona Lisa Pas esuteng Mana Mona Lisa Wak Panglima Ruga Junaidi Anda Alisa nekok sotengnya semulja Pak Kalebun Tamyis Pas esuteng Wak Mana Mona Lisa Ladrakano kane karya Andi hajat ampun teka Kak Parato Asona Semar Mesem sekelap le Sikma Semar Mesem sekelap Wa asona semaramisem Tak percaya mangangan-angan siang bana malam Kak Parato Wasonale semar mesem nekok sekelap Wakwadena sumber emas Suta wito Poteneje Panglima Ruga Mereka nikah Panglima Ruga Junaidi Anika Palangka Jukan Pak Parato Bulan beluk tanggal telok le Atas nama Kretan Punakbi Anekok kang keurkun karya Anekok tu akar raja Punakbi akar raja Anika Yana Bagi Bulan Asik Anika Panglima Ruga Anika Alek Junaidi Cek akan seaulan tanggal Asik nyonya sahrani kok Gua seneng joker masalah tanah pendek Seneng angkuting lawak Saniru semut merah adi akrab Sri Gala Panglima Ruga Setia Ruga Arek Supriyadi Toman yo Ruga Setia Ruga Joker Mas Sola Kak Fasla Pimpinan Bapak Fasla Selera Kak Masla
Anika bener-benerna Panglima Ruka Anika mah ampun nirang Persatuan Anika setia Ruka Batu Putih Raja Online Jumat tanggal 12 Juni Anika Herman daripada ajudu pasti laki bini Dika terjudu ajar-jajar seneng om kumon andi laki seka dua tolak ada Mas Sukri dari Panglima Ruka juga bersatu Sareng Setia Ruka Adi Mulia Kawamanto Aneka Sukri Panglima Ruka Aneka mabali tompangan Bapak Parto Andi Agrab Joker Masona Nape boleh Niko Alina Ruka pada kompak arwah abada Kak Mas Lajoker Waka Arto Mbak Dina Santo Kantong Arsa Nika gede Pak Sakrani Aniko pun ngirim puni Patiman Sanon pun ketokari Seronang uga rasani Cukup Bu Berapa kopi? Jangan Pak Parto malam-malam Pak Totok Kayuliantin Pak Totok Kayuliantin pun Mbak Fatima Pak Totok coba Fatima lu Lah, pakai apa kopi? Pak Totok ya Dede adek mak man ya tore. Bula saya moka gila lek ti kasih notop ki. Deh. Sakak dito acara pengesahan pengembangan manten cuma merinto kina ki bula mo siya ketika tiga antara napon si ala kabini si ala kabinan terbeda cudu pas kekina ki cuma beda cak orang sepona sehingga salah sakone cek kebay lantaran bula tak lancet lebar akor ke dito bisaos kina ki mereka labun salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.